Papa ni midi kra jese me kwa bo we jara me anu ho Daniel mo Ezekiel mo wa we nu di ya me de kwai 104.5 FM. And Penensis are the HNS and Tess of Fra, Yichi. Me who na meka de ye nanso watan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bonate teme me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se me hunu ya nka sa obasa asabone aka enka se boja titibi bo mposo mayenko na sa wokoto sa abo abi si wunua so a ka tira no se he abo sare yenso anuti na me wahena na me sitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo setia yese no so dade kodi mani nsam apampamra wosi ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan brem Dagon, Mebinko. Bonsoir à tous et à toutes. Nizabre, cérémonie high. Makari, Dragonar, Sikespir, Martola, Marhas, Anula, Kaula, Alafe. Salibonani, Dabasita, Baba, Kozi, Yamakozi. Baribaslamo, Yorobedi, Aukakane, Yorosmaniba, Salama, Bonasera, Nagadef, Jamhiri, Manu, Janu. I'm out to bar. Maybe I'll change 104.5 FM. We did a Jaws Mampo Kuntunji, a boy he, a Kumanana, Wakasi Butuba Kwame Gonga, Jatani Mamuna, Joe. And I must say, so much Richardo, ne Baby Joe, and his sucker by Fatido, and they come into Muhiam Akugu. Some info we ask him sometimes make a crabina for Yamura House of Fire and Anointing Ministry International. Yes, Mr. Dusuno, I assume some more the headquarters, any and some who do a himfie. Mammy or Tia Wachemua, welcome for me, and an Indiagunuso. Come bear no far so than Indiano, Wabekana Kusem. He was not here, now is young fanya a foot to sem. Maybe I shall to me can call a Facebook. You do her a insha 104.5 FM. Yen like it, yen share. Na afe, yen comment your concourse group room. I say Abigail Yadom, Samaitifie, hey Abigail Yadom. Why you need your Abigail, Obinya Sem. I say Kobe Frank, Esoba. I'm not going to talk so be permeable in the back. Pachamunico, because I'm commenting. Now, let's make him enough. I can't. And some more about your Edican about your a cherry. I'm so free. Suhum. I said no annual Next Tomika, about Bao Kumasi, no, say Bassimian Quay. And so we asked him some for. And I'm this one to Muni Timos Nako Tibinum, Munamuka Umu. Timundago also, Tikame Gong in the chassis. 104.5 FM. You produce another ample performance as the Capatos Bienu. Permission den. And no more cover. No cover. Yeah, not to say. Me patrol. You, but your friend say. Me patrol me the Sidua. Yes, Sidua, I didn't feel say. Me patrol me the 50 years. Yes, Sidua. Me papa. Patrol Crum ne. Me patrol me filate. Ah, well, at you. Me patrol. Oh, okay. O my say. Me patrol me mayenum. E ma say the member say. Obe abako pe. And the member say. Ba nine. Where are you, my? Me patrol me ekuya. Yo. Anymore. O me patrol me nkuta no boni bia. Me ne ma me binya asam wo dokrochwa. Ena o dinsini kwa dokrochwa. Why? E wo sumu achi. Okay, trust where. Ena o dinsini bi ye fra no kwankpele. Kwame Pele. Yo. Oya di ni. Oya igbeni. Kwame Pele. Yo. Eni di ankasa. Anamna ni. Ni di ankasa. Kwankpele. Okay, trust where. Ena kwankpele so be den duabo na mai. Enti odi ekọ asuo ku. Na bi yanko achi. Kwame na mfa so kunto kwa ebo dia. Pese me hu onsa oba. Trust no. Me baketwa na be ka kire me se maame ebi aya me maame no so na me no yentam ya kasakasa de dawo emra office hwiba na nko timi ena mu kwala ntokwa hunti na ma kasakasa ba yentam enti yenka enti yakwa afu mimi hu se maame ni wo fie ni mu no akura bi wo ho no mi hu so wo fie ni mu no ma fa fie ni finfin na me fa dan na chi enti ne yawa na odi ya me da bia se mesin apro enti wode wo ya betwetwe mesin amame enti nkwala na su akono mi hu so ofio na me fa dan achi enti me ba ne menena bi no mo kono mu so mo ba no mbeka kire mi se ma Ewiase yes apropro enti se ye ba kura on ma mo ma yesu na se ye nu su a
ye the coloria balos be wo enti sa no oja eda si dia papa boko dia me va cho ade na be so bu me Ewiase Mu Nsem so ba ye mu obi a wo so de dia o say ye friend afia o say ye numusu akura ye the coloria balos be ye akura ofo asidua papa ayina eza na colonial balos de aden asidua ni se ni yo enti kanie jasa kanie o so wa den o say si ebenu munsu akura ye the coloria balos what's that kabio sa minimum colonial balos baye anya hetu aso why ye the baye wo mu oh this what colonial balos no okay ye the coloria balos baye wo mu enti sa no ena edan ye ya ntu ono ya me ka kire mi sei mi hu fi mi nwale na se megwale a agise kwasi da amele kwa asore na wotwe no ansa na megwale enti mesin apro no a ode wo ya betutu mesin ama na meche ochina ma menchi na munsu na medigwale enti me ho bon na meto dross ye baako na metwa sufu a meyi enti oka asa kire me na meka kire nse wonso wumpe fini enti ena da bia wo de wuchi emema so no enti mede ye ham ye na me dan me ho na me koi enti me koi no ena odi mi ko gina asuo ku ya ni ena o koi na okobo medua se maka kire ni so ye tutu ni enti se me na emi kunu da aboa yesu nkire me onhye me yafunu ku ya no so enhye me yafunu enti ewo mu aba na wotwe ena abranti bi ka kire me se sister fia ko gina ku ya mu akobo odua ye kan ahya ase no no mpese ogitum enti media asam no koma ye ho hene ti media asam no koma o hene no so asam o ka kire me se wa fra maame na maame ne na duabo no so na enti me sumi nkokọ dane enti media ahya ase no me kwa ye na me sumi se wa bo bidua wa kwabo me ne nkola na o mo be ka asam no kire me no kwabo me ne nkola ne dua disu akwabo me ne nkola ne dua de ameso madan duabo ne de ama wono so ene ne ma enti ewo mo na yale be kire no na me di minim se odinsini kwankpele no ena osan dan yale no ede maame nka me nko ne nchen se mele kwa akosa pa ayalesa enti me ka kire me bla ena me kunu se odinsini amu se me nko ne ho nko pa ayalesen wo ne maame ye ba ko enti mu gidi se me ko ne ho a obesa me yale me so aso ode na me ye me nya nipa ba num ton ka kire me se ba fa ne maame ne ye ba ko enti me kwa obekum me maame nko maante ena me koi enti ashase na yale ne kire me no na miya mu na ye me yawo mentimi nko baabi so enti me da onu ma na me kunu no ko odinsini kwa nkwele ni wo so mu ko bisade to mu ko bisade ni so no oni mu ade a wa ye de dawo no ko bi o mu ko bisade na o gbo odinse me na me yale enti obesa me yale enti me kunu no ba o mbe ka na me se papa nipa a oni maami ya ba ko na mu se me nkwa ne ho ayale san mu fi so obesa me yale me bla ne me kunu se yo o mu ne nim kwankora o mo de me fa so a o mo ye me santi obesa me yale enti tama yale ne ba foforo no mu no a o mu ko bisa ade no na me nya nko odinsi ni kwankpele ni wo na yale ni kuta me koma ene me yafunu enti me bla bi de me ko odinsi ni bi wo ye ko no odinsini no so dada me se duru na omodi akosi ma afum nti me ye kwa ba bi foforo ye kwa no ena nipa ne se me pese kan na me penkosi amfamra no fanya ade mfama me na mentimi nko o ma minsu na me fan ko peti afu num na mentimi nko nti me kwa na stella me yamu no ti afinu ne me koma na ne ekuta me ena ye kwa ye sa ma ne nti ye sa ade no ena kwa nkpele no efrepa sheda frepa pa bi won san mu no mu be bisade to mbe bisade no so be dan duabo na mame kire me ne ma me famra nyina na me de koma no me de ne ma no koma no wie no ana onu odinsini ne be dan duabo ne mame nti ahya ase no na mentimi nu maduru me koma sai o mo semakosi skanti me koma na mentimi nu maduru nti o mo be ya amane ne mame ti afia na mentimi nko no na mentimi ko enti be na awotwe so kwa me ne sheda se nsu ayiri nti uko nsu mu kodan duabo a enye nti yema nsu ne ntwe nsu to ena mpa be na awotwe mienu na o papa ne be ya ade ma me na metimi kote afi me aduru a mentimi nom no metimi nom
ti kwa mpele ne be dada me se ye nko nsunu no nko dan duabo ne mame nti me ne no ene maame no enyina ene me nua be ma baako ene me baketo ne me kunu ene ye ko nsunu nti ye ko duru nsunu mu no ena maame ne hyeda ene otutu nsa de gu nsunu mfimfin se maka kire ni se we tutu ni nti ene okaya okane wa nti wono odi nsini kwa mpele no beje nsa no ewo maame ne nsam ene onu tutugu nsunu nti otutugu nsunu mu no ene okasai edigu kwan soso na oja digu nsunu mu kasa okan no wa ma obi ante na odigu nsunu enti snap to ane do odi hye nsunu mu na okan che se na me ye fiade wo mu na emom no nipa bonefo a na asam ye de no se tumpane ye ma de ye funu hye me so me ma ndwene se ode me enti me ma kare tumpane kura ko di nsunu mu na nsa ama ye hofu ni bi ko hu ema obi ba me fikra bebisa me na me so kwankpele na de ekodan duabo ede ma me nkara me nim se odan duabo on fa to wan hye nsuma nka me kwa koyi me suma kwankoyi ena kuya no ayiri ena de to an ko yanso ye ho no kuya no so obi anim nsu no ne konfu bia enti se kwankpele ni gina so mede ne kwa ahemfi ba bia no wa hyeda ka kira ahemfo ne se sekan amikosi no eno na ahye me ne me ma ne yafunu ubi so di nsini bia nso a o se metu se sekan na amikosi ne na aye me sa enka bosomi akunu ni ametu sekan na to hono no nka me ba bia le nyale nka mankasa me so me le nyale medini koduru ba bia etore bia o se makosi sekan de ama maame no medini koduru ba bia o se makosi sekan de ama me nua ba ma o ma na no enya baako eda no bebe kwasi de twam ni na wotwe na mede na komo hene bi wa kodo hu ena odada kodo hu yo anu so ekru kodo hu yo anu so wonsan mu esaman esaman ka se sai ko na se wa bo hene mi hana kakra me na mfete hene eye awo esaman kodo hu yo hu na hu kodo hu yo ekru yo to aso enti kodo hu mu hene no aye de asam ne ko ho no mo no ena kwankpele no ko ka kire wo mu brɛ se wo fede to an wo di hyensu na kwa me pele no ti kodo hu ho ono me de ye fi dokrotwo a me de asam no ko ma kodo hu mu hene sa dokrotwo a hene ne ya ka me ka ono mo mu gira na de mo ti dia hodo mo ti colonial balance kodo hu kwankpele ena dokrotwo kwa dokrotwo a hene ne edibua kwankpele ni se kwankpele ntimi ndibone enti anya de akwankpe ogidi se kwankpele no betimi aye saade no enti no no ugina kwankpele na chinti medi asam no koma akwado humu dukuro enti medi asam no koma akwado humu dukuro na ye koka asam na sana kwankpele na ka kire ohene ne se to an odi hyansum na emom wa anye ne yie ena ahemfo no so dada me se kwankpele ne se odi me ne me ma ne ko na wa kwasan ye koduru nsunu mu no empire ono hyeda ko yi wo nsunu mu se me se afia duabo no obo me no se me yafunu ahyenti migusu brepa antikuya no ohu me mobo na mekuta me nsamu snap tupa ba konti no ohu me mobo na onfa me bone nche me na na me ka chen se na bra kwa me ma na wodi wo mo da abosom na ase no wa nka hwe wo ho ana tumpan na wodi hye nsu ni mu no wa nka hwe wo ho ana ena o hyeda enu nti me ma me ba pani ne rekode ena o hyeda kan se na kuya se urefi na sa wo koka wo refi na kofa wo nchi na ya se da na ye baaye no medi tumpan bi hye nsum nti se no na e ha one de a ene me sro jai e manenka na samaka semboni bia so afa ya ne ma ho na nakuya ja manenka enso anam so ono de nkola no ono nimni awaye nti no ka kire me se me mane na bewu first o de nkola na da se na me dan duabo no gu ma me ne so no so ne mane wu ya nka me da se nti ono so de me ne me kunu ene me ma no e de ada bosomo na ase nti me ma ne bewu first na ansa na bosomo no e de me ada ase enso me ka bia abrante ni se wanfa tumpan an hye me ka bia abrante ni se wanfa tumpan an hye ye kwa kwado humu ohene no wo me kunu be di adanse se o de to an hye me ba ka to a me ne nam se kura me ne wa na dan we mu no wa ma bi akwala no so gina ho no de to an hye akwala no be di adanse enam se ono wo yo di nsini a oya no akekere di ahefo na adwen enti o ahene ni se mi nua be ma be gina wono mu se
sɛ wɔamfa to wa no anhyɛ nsu mu a meankasa ma akɔnya a mete so ɛsɛ maata na metimi agye akyinye ana ensu me nua bɛma no nso sɛ odi adanse sɛ kwankwele ne de to wa no hyɛ nsu mu a obɛkum no ntino osuro ntimi ni adanse kwankwele ne de to wa no hyɛ nsu mu a fe ba ku ni ma ton me ho nneɛma nyinaa ɛsɛ kuro na mete so no kra mesra ansa na medi enso ma asan yale na me ho ntɔ me enti meba no wɔ no mu na meba no sɛ ne te sade a mefa mra na mefa meto egua edinsifo wɔ na yɛ misa sɛ usisi kan a uyafunu na hesha na anasa wo no ma nyina etimi wu enti na ma bede ma asam ne ba Ewiase FM live on 104.5 FM Ewiase Mu Nsem Sunsum mu ding headquarters ene ensem hodo ahemfie ene ha me ba na transport e se uti odi na yew me va cho se wo kan chi se tumpa ne ye ma me yafunu se de na yew se se me ne me ma me ensa ye musu ti se na ensu enwuro so sa yo enkwale musu na mo yamuro so kola me ensa oba ka ho mpa cho yo oba na yamuro so sa yo na enkronkro atwam ho hia na ebi di ne de he mati kodwo hu na he fa bio kodwo hu dokrochwa ono kwa ase akwadum okokwanta kota nsawam owie ena mafun kwanta tigare nkwanta pachoyo asa nkurasa ena se wokọ besin ase nso a besin ase wo ho ena suhum kuro ni mu nso wo ho okay mate me da ase na Mountain of Victory. Pacho a satanic attack as a Satan Lucifer ne dom atitiro pa. And I say yare krankro, hwamodie, and abusuan no me ebidaso a spiritual marriage. Yare be kwa na adokru ubeni. To me ko Mountain of Victory. Abroad for Joshua Barnes atras here. What's me kan cho me CDP. Say yawa da biano, me so brother biano counseling and in paibo and upon also kosi ewia donko. Yawa da biano say counseling not emergency attack and upon also kosi ewia donko. If it be also counseling na odimpa bata to na fe emergency to aso wo twe spirit tete wona be wuro bi mu no aka da ho nyina ache wo ujira ho bedwiro papa and upon also kosi ewia donko. Kwesi bi say anointing service our achima twede Joshua Junction odifo ne obegina na omodia purify sanctify ayo odifo Joshua Barnes help us at the Mountain of Victory ano push up any income I was 0540 447 000 0540 mami ya free as a poasochi abasa wo hia nyadua herbal mixture sa processor pejami ko se wiem e ba cho nyadua herbal mixture e fi nyadua herbal center e fi na ko wonu moto wono me oya malaria therefore tete papa wopani abrewa akokra apocese ana pejami ko se wiem eno ne nyadua herbal mixture Jomika ka jodia awo KNG Heba Mruma Bijan House na fe atonsi munako Coinat Ashtown Dani Heba Mrum Fedimens Ko have me asafo PFA Tafu New Road Puso maka jodia Toby Numbi na ya hoding 0558 565890 0558 565890 0270 417669 0270 417669 Channel Sir Jenny, black is not dark. Black is right. Black is bold. Black is gold. Black is everything. Our tin, your tin, my tin, mixed, exploding with power, creativity, and potential. Black is not being out of the spotlight. Black is the pure, dazzling concentration of all our spotlight beamed together. Guinness. Black is rich. Black is unconventional. Cheers to the optimism and trailblazer and those with the confidence to do their own thing. Pour one for your friend and together you'll see black is the brightest color. And only Guinness. Yes, upujabin se 15 say wow. Now bubbles ne dear him say anya sem kitwa. No ne Guinness. Chabi, I say yes. Smooth taste. I want the room. Black nijim. Aye kama. And on the Guinness. Pacho only if you do go and go home. Sanka boy. FDA. A team so say pine. Say Guinness.
and one idea him. Alaska Star Enterprise, super crazy discount, air cost Still, Ghana's #1 show distributor of quality and original 3D wallpapers, 5D, 8D, wall, mural designs, Alaska Star Enterprise. Nobody I could do there. I mean, no so empa. I fear cushy be for phone be bosom for fossil. Run away. Now, come on. What will be a tongue, Alaska Star Enterprise. Nib wants to da from sunset a super crazy promo na air so. Eh? But over here too, be a tongue called Alaska Star Enterprise. Unto be Katan Kobi, Namuntobi. Namunyasika boom. Your blank curtains, 21st century. Cutting designer who be the 3D epoch designs and a kamikaze. I hold they fat down a bread dancing some names on my basa who na bubre jananafa. Nana has a green, has a yellow. So no my say when I got the kamikaze. I hold fat down home. Then I come. Then Alaska Star Enterprise to be kind of good there. Our Kumasi Adum a Prudential Plaza, first floor. Mrs. Anochi Plaza, one American. Alaska Star Enterprise. Now me call Pam. Say, yeah, wallpapers. Come on. We try who are feeling Subaru. Alaska. Munina do and then and can or tiptoe lane. A better secret more. 0554 114878. 0554 114878. Alaska Star Enterprise. I want to say war designs in and now wallpapers. 3D epoxy, AD. Come on. Amuzu Herbal Clinic, the Pennies doctor. Now say what a week. Petit na yo. Bema simi joso. Bema oni kodo ho. Bema fere de. Ehana sintrase. Ebo drinko. Enkoye. Amuzu sibra. Na ko je du papa. I shot tingo, and so from who's watching it? Is Yaria Tetio, not Amuzu Herbal Clinic, the Pennies doctor. One knock of Amuzu Gallic Bitters, Abba Joshua, Mamuja dear Fusani, Amuzu K Herbal Bitters. We are my suppository, Chevy, Amuzu P Herbal Mixture. So when I'm here, Betuas here, Amuzu Herbal Mixture. If I walk diagnose Muja, Dr. CDP, say malaria, Mipacho, Amuzu Herbal Mixture. What be it? Anyway, to be kind of cut Tafukam 600 Kumase, Christian Village, and the Puma filling station in Jamie or Accra, Area 3. Emmanuel Chaprosa and Sunyabio. Tatima Zongo Chinese House, Esipon Sports Stadium, Junction, Takradi, Tadi, Ebio. Ammonia push of money, Amuzu Ninkamo, 0247 776743. 0247 776743. Dr. Amuzu Herbal Clinic, Mauzi here, Chalo. Dr. Amuzu, the Pennies doctor. India spiritual doctor prayer and healing palace. India is saying, also call India, but I do not know she. Kama. Yadi Okoja Kumunia, with the Etu Yadiase. Yadi Kasakoda want to make us an answer want to be Nantie. A Yama Wo, now you're from Enato. I am Kuda. Oh, and found say a bay 40,000 num. This one India say, then you know. You're from Nato, I'm about to finish going, Now Emu, I am dead. What do Penny feel so that Rogers or Adang? And so you have call India say, Bama Ketikitia, or when I say, Shamin say, go Facebook away, say just where any. Nempo so few more, because I'm so. Yes, hey, Raj King, Munko. I didn't appear down the show, Monfako Ketiguso, India, Timiasa, Gona syphilis, Nina, India, between us, say. Spiritual marriage, promise and fail, small scale mining, or the Amonko, Sasi Makoji, Sikaos, Nazumu, India Somra. What on someone tinta and transiman in trial foot to what mean? A day, oh, nipa. Eh? Utia Shuha, Unia Hete, Udia is a fro cobruni, a day. India Sibana share. Love me alone, Abadonkwa. India Hinako Copin 18 Muni signboard, Nipansa Aviadam, Yadma Yawada, Efiada, Memeda, and Aquasiada. Who saw money India, any and come up about 0240 55 3682 0240 55 3682 and 0208 297 825 0208 297 825. All right, mini endo ever try come so. And so where you come pele, you push off my friends here. You have a friend come pele, now say okay na we ya no. Biko na aboa. You come pele onko ya we. Ni bi na ko di boni bi na bia hunu na wo.
na yo se duabo na da go no so nya bojo me universal prayer camp ona esoko nako bompaye dimpaye nompaye sampaye jampaye ebia wie prayer na Satan Lucifer ejo atete universal prayer camp e pacha awo empobi adwetia kwaso empobi ankase adwetia empobi and saying we gonna be here counseling anopa no nsia kosi anwme no nsia 6 a.m. to 6 p.m. if you be also worship anopa no go 24 ekosi awiadumie no na watch night to aso anadwo no go 24 ekosi ahmachi no 9 ojina bomba ni baba bomba ya abra umra wate kwesire bi anso e church service and so anopa no go 24 kosi awiadumie no na counseling na eto aso ekosi ama omo a omo adwumayefo to mission so I saw contem not me coffeentem what I say o adwuma so I saw contem no ja kwa adwumantem channel so a universal prayer camp na ukodu hono a your accommodation anyone ama omo fiachichi bi fiachichi na bae na you go ntanta no couldn't sense me da bi ntisa how the your accommodation you better you know kra so free cry tamale takwade Cape Coast so free Borgatanga ufi Africa Coast ufi Gabon ensokra bunya bi no ada no ko dimpaye anompaye asampaye abompaye de mode o universal prayer camp amode afọ yare fo nyina akọ no mbenya ona yarisa odi fo dano aye prophet Joseph Opoku ona edano channel so se man mo kwa mun sese mo kama enko hipu sebe ade ndi se watermelon en fanko enko so trousers shatare kama isi from no bo scarf Akobompa Universal Prayer Camp. Channel so. Plus Ahmane Odifo Ninkomo it was 0248-889-194. 0248-889-194. 0507 564-820. 0507 564-820. Food lovers, special fragrant rice. You know, if you're a woman out there. If I chose it. A woman out there. A woman out there if you're a mobile. Ai. Ebi awudi. Odabi, nyemu bia na edie. Mu bi wa isa buru akese. Aba choki o. Aba hian. What? Fino can make food lovers, special fragrant rice and amawate. Long grain, perfumed. Come on. So come to say fried rice, love rice, plain rice. Bibia nyemu bia no. Food lovers, special fragrant rice. What? Come in here. Cause a food lovers, special fragrant rice. Colonia Balos. What do you mean? You know, Kojomwa, see some feeling. The new Bailey's Delight, a perfect blend of Bailey's cream liqueur and the African. A war, some say, now trust now, drink, now stress now, a new Bailey's Delight. When your memorable moments only enough for about demu na mojimani no a new Bailey's Delight or delightful taste because someone found on the biarada channel so light up world about a new Bailey's Delight chabiwati na kwa gongo at the food them in to Ewiase Mu Nsem so and I'm saying kwaba yeah producer puso homa nene kwa me pele konfora ko din komo na me gidi si de okanyina no kre antronim pa cho David yo na okasa nyina wose kwa mikole ene maame na kwa baako kwa mikole mama kwa baako adan ne mpano no se maame ne ma kasa ku microphone mame ya hu yi ne ma ne ni fia na kwa sister ne tifiti anopa kosi anwumra wo kan wo se be ma ne kuruja no kwa nkwele ne eji ne wokuro ne so enti uja sa kwa wanhia kwa nkwele anka wawu enti dia omu mienu na omu ye baako na omu edi misa aboni we de huzo me baako sa waje kwankwele no wutra se kan asem no na woje mpata na wode mama me na ka waje mpata na wode ama mama me na so kwa akodan dua bona ba ya sanga sasa wo san de to akwohye nsum e de mama na wo san diska mi ba ni pada wo na nya asem no yo na wo de jisa ko nsum ho adan sa me nim so mu kodi me bone da me nim so mu kodi me bone ti kwam kwele ni komfo no
ono ne o jina na mo yesa ne manyina ono konfunu na kanche de to ani hyensu to kanche nsem na o kan ono setum ene ma ye afiade wom na onipa bonefo ana na asam ye de ne setum pan ye ma ne ye funu hye na o ja hye na apoto ano na o de hyemu enti sika na o de gu nsu mu na o se me kodan duabo ne gu ma me no so ne senya na ka me meda asenti no ono so de me ne bi kunu ene me ma e de ada bo so na ase eno papa ame bo dua ne nya o ni duabo yo me let's hold it for sa no nti na me pa cho yo anu nti na sa me ndi for a enka nti me kire me di nti na odi for me di me ji tumu se me ndi for a di nti na odi for da me de dia me ka se me di for se ebia asam no no ka sa wanka me busa se yo di nti na osusu se odi for se mo ye mana mo ko yo e mo to amane mo ho we kana we aka e mani bia no ya mo chabo mo ho e na wo ka chen so e tutu ni e wa yo e mo ti ko kasa me ba cho yo wo ka chen so e tutu ni yo afia tutu ni yo ne jiro tutu ni se ono se mi ngwale e na me so me ka chen se ono won pe fin ni ti na ono so chin me ma so no ese mu chabo mo ho yo na e de na duane nya wo o se ono ohine ne ka sa wonda ne duabo na wo so wonda ne nyira madwene se mo di mu atem na e de no bo dua nya wo sa me kodan duabo no dabi e den na obo dua ma nya wo asha se na nya wo sa ko dane dabi na nya na me nyale o boy no asha se na me nyale e na wonda ne no o so wonda ne ena ohene ni se meme nkọ na me kodane enti me kwa na me kodane na ono ebo ne yale no o kodane gu no so na ebo ne yale je na kodane gu no so so ono na o abomidua na kodane e na honto na kodane gu ni pa no so no so kodane sa gu so yesa ba choyo na fa dai sa ono wa kodan hu me nkwa so o se na anya nto anya ndia one draw ono bodua wọ́n fẹ́ check de akọ́jọ́ egu nìso náà nso ohun ọ̀chẹ́ wọ́n dẹ́nu egu so náà ni ẹ̀bọ̀n ní bẹ́ẹ̀ ni o ana wàá nyá de. sẹ́ o yẹ ká asẹ́mu náà ma wá jẹ́ mi mpata o. wàá nyá de o wàá nyá de. yẹ ká asẹ́mu náà ma wá jẹ́ mi mpata. wàá nyá de o ẹ̀nà ọdún nsẹ́mi zie wàá nyá de. sẹ́ wá jẹ́ mi mpata sẹ́ mímí náà méjì wò mpata nka mi sàn yẹ o sẹ́ bi o. Ebi say why ya me na wo na udi ka bo odua wa bo me ne memba dua dane wo so nane ohene frɛ wa dane wo so nane na me so me kwa dan wo me ne memba ne yale na me so me kwa dan ma wo so no ma no no di nsini ne transe na o ka asɛm no kwa mpele no transe na o ka asɛm no na mo sa bu amefo na mo gye mpata na mo de ma nipa no na wo so kwa akɔdan dua na amaye nti wo kwa akɔdan amaye no na ɔkɔdan gu me ne memba no so na gusu a opuso ho ne kwa ene kwa mi pele adi nkomo ena okoja atoa ne hye nsu mu na okasa du sa atoa no ensu ne hu na ena nyam sesi ai sa du sa atoa na isa ma du na nyam no nti toa ne nyam na mo fu hye yo na yo na de wo ye nega yo sam me yakua pim gaso ye American yo what's up nigga ni nyina ye ediesia no konfo na kana adan yona guso mpacho e hwe ne kwa mpele yo adan eguso yo nti ono ma nyina se mo yam ewro so mpacho yo ene mo sa ko dane ananye se toa no sunsuo ne de ko ena ono hyeda se toa ne nsu ne de kokora okosan na no na okoduru nsuo num na o se ene ya se mi de toa bi hye nsuo num enti se no na e ha na na kuya mekan ne wa nana oni afa kwa mkwele ne nkasa kwa mkwele nyama e gba of yento ne kakra kwa mkwele nyama di wo wiase o kwa mkwele wudi eni toa so a wudi kwa mkwele so da wudi edi kan akpele kwa mkwele so da atefo kwa mkwele ana puso ahwa no kwa mkwele kire mu a wada ti on kasa ne bi se chena kwa mkwele so da nipa de oda na yo kasa hwa no akasa ndem aka hwa wa kan temfo on pass bia wada kwa mkwele so wudi e toa so ye den
Kwamkole. Would Tenny didn't they play? Akole. So the ever 20 didn't you. Okay. Angels Dominion International Church. Also for Dano, your friend Prophet Joseph Mensah, or the Bible, and they didn't chuma and Kobin Konani Fanny who are sending no cray woman. Odi for Shamuan won't be a sin in the pebre. Ada samabo some of the grata pre and they say what you say and some pina high enti adwuma sam krata se wo na tia busuamu akwantu sam akazu brown o say adu e dia kwa me jam nim no kure ni bure ni ba kas nyam ye ni ndi so ko no funfun yo so no funfun wano ba fum ze sia funfun basa we are not so kan kwele se wada samri o say onan odan no kwam kwele na tie kwam kwele so wada o so onan o so onan ni na e okronim da kwam kwele o ta worida what's with him so nantem oh ebi okrab that be to fra no on what ma me ni nyina say me hwa ompre kwam kwele mu wo de no on ma me ni say me ya den ya bone do mo na kwele so be kasa kina ye kwam kwele so be kasa kina kwam akwele so beba ti kwam akwele nya ba say pum ye be be no kra ni da enti aso kwam akwele be bia wo bia o se wada kra onti obi a case kra no bo wada enti aso se wadwuma sam kata sam akonto mu yawo na hawo a tumrikai Angels Dominion International Church also for the Psalm 91 protection oil yaba Psalm 23 favor oil abefo ne tisa da kura na o enye de ya nsuo pa wi amenka wa ho da ho omunyina dwumade beba wiye tumika na kopebi upebi atwan chef security checkpoint Paulina Esapon Konongo King Solomon Akimoda Anti Akobam Ewon Koko Germany Frankfurt USA Virginia London Mitchem Belgium Ghent Prophet etrase the Bible hwa manfo nsemu counseling Ejuada Brother Kumasi Etimeti Masi Bola Junction na Enkai Amasama Stadium Junction Countryside yawa da bia na okon nso so a Chado Salvation School ko se da bia Prophet Joseph Mensah ahoma no 0554 477959 0554 477959 na 0504 6041 na kasa Akiba Travel and Tours ya do beko akontu kronkron edo aba o ha bia ni achi o semen kancho Canada USA UK Switzerland Japan baby apese okobia Akiba Travel and Tours ya do beko asumdwemu wo mo na say Ghana Tourism Authority for ama otumika da so manfo ntu kan enye visa empe bi ombeda adwuma mba ni nyina wo je ede amamo Olympics game koso elbaso Tokyo Japan omodumba ko 2021 ye ni nyina no wo mo ana tso manfo no do ko si ya kama entibra wa kontu sam de 100% satisfaction and assurance si do edo aba Akiba Travel and Tour wo mo ewo Kumasi Central Mosque First Gate Asamasi 0244 219 3836 0244 219 836 Akiba Travel and Tour Yadoba Ko Edwa Batsum Jemu Aloma Beaters, your number one authentic African herbal beaters. Numbi Buchebe to you now Bugu Bo Gradu said Dambona a foul Yam Kakrana Trebian our friend TBDB or day TBDB or friend video what TB did my fine a bump Mojumansua Hitman on our chrono and the Jim Queen and that Tumika. Na kokopebi ukobebi no msebia drinking baby ano also pe Aloma Bitters, your number one authentic African herbal bitters. Indian spiritual doctor prayer and healing palace simin kancho awosem opeba wawo ba kurandi tie koto ne fu ahwehwe na ne futotwe ino manchanga yankro hwe fudutwetwe ni nyina wasitumi kana fa no bra ekuro bi na atuo udi a omawuo anasa ojonsa kataso anyino da so twa ketem wi ana de ahye oba batan oba bi o twene mpra so meda de wonam ade nche da ana joro ben ho so busy sa TV amade ache bua na no adabi so tiweni oboda oba Johnson gonorrhea na ha wo be ma oba meso anase mu omre de bebo spiritual marriage anase promise and fail galam se ofie mutu sika kokko na so muntimi enya sika mfirimu ensanom dumi favor ana ba kwanto ode akofa aba if you love me alone eni be ma no nko oba no nko a kontimi nkoda onye ne bone da bi wadi usika sa edu eyi a wo so wo kwaja ahene makoko bi 18 mu Kumasi oboase kwanso hoda India doctor prayer healing palace ewo 0240
024 3682 and 0208 29 78 25. India Doctor here Juma Yawada Ifiada and a memenda Kwesiada Ensoka was a bra na nyame watumi any tumi or diama or money habino or the bedjo de fu name food lover special fragrance rice. Oh did I de mo papa me kwedi mu fu bia to Jimmy na kata obanu aduane a le ne bedi mo da de bedi mo bia edi mo sa because emo anu no fio no e hye nkura no kubu enye de titi makogusu sa no stew said den enye de onu anu ngamu enye de odi jollof enye de odi munsu ensu ensu de mo friends e kwansu na edu munsu na friends e kra sambo no friends de ye ni su no rasota the tree friend say your friend say the tree Sarah rasota na mzi the tree di say Musu odi amusu kra still enye de odi makugusu a enye de ukanu mucho enye de ade enye de ani anu abese yeso tutu so ebese eyasa akpele odi so na di agurati nsu ya na asai we patcho food lover special fragrance rice papa no aba sisansa no feel we patcho tie me ye le nsa bia bedwa so we smell of chocolate everyday smell of chocolate e shefri you know yi na ohwie ni say we also food to be twa obi etimi twa smell of chocolate everyday nyamete on so amampe mum kakra na o twa we yemu everyday me di yemu bi say ja smell of chocolate sanwa no we burger we hwan obi ampa bi smell of chocolate 25 Ghana cedis per bottle baako na okro no show fridge ma o wi wade kakra we say spirit room chocolate room flavor na shemma to bobia number 1 vodka come pa we ya tete so promo Franco Trading Enterprise baby abekubia to say Ghana baby a Franco Trading wo mo won krabata bia kwa ya tete niam nti ya hu iPhone, Samsung, Nokia, smart TVs say range from 32 to 55 inches ni nyina ya tete so men kan nada enya no nko bibia ya to no Franco bia kwa ya tete so mobile phones and accessories ya tete so discount edida so Franco Trading se men kan cho say se crowd app store and now say Play Store ukon so a on download Franco Trading app no bi app bi otimi to ne de abra ofie mpe de na app na tie kuma se wo mo aye ajaba jewelry hono ma de di kan no kuma se challenge bookshop YFM nchewa sana kuma se edum old Malcolm ana kuma se ya wone Prudential Plaza ana se Prudential ana se Boss FM no ana di nhwe ni mu kuma se a Kufo Clinic Kumasi New Kejitia awura de wa ya de mo mpre na tien me pato Franco Trading Enterprise was say baby a wo bia no ye no freye ye beje so 0246 422 338 0246 422 338 na ye akasa me pato tie na ye nkwa nimu so say alomo bitters no na me catch your number one authentic African herbal bitters ununum bia enna mo bu say de bibia e kama we also for kra o kwa do pad bibu sa atre kakra wo mie kakra na afi bibia e fine say kwa me say so fu bi na say o fi okoto ensa no wo num no fi ha on pete ne man be hu no akofa atre no de abu oguso no wa no ne man bu sa na obedidi an hoye wo say de entidako obako bedwom amanfo abafi ho no na eje obato party e be serve mo wante ne be akofa atre ene ninsane dese da papa mo jedro no bio o chantrache no je papa mo jedro so be ko nyine twechia obedi di anota no mo jedro na udo de atrato so de bre papa papa de jira de say goodity obere ni jira kra ba bi e mo alomo bites enu na we here baby no one man na de ajato am fi shedu ngotwe wonu ntimi num bi
efiri okono oba pemfo no ma akora ni fo kra na akora na nyiri kakra dumia kakra na de didi na oyem kuro wu ntem no ana Komfo ya bi si min kan che tumi kana bra ware sem adwuma sem ya bodua tie ma media oje ne ho anyi akontusem opa adwuma spiritual marriage ne nyina ebebo baby a obeda de enye haw kra be ma baby ada oba oba ma obenye baby ada ana ya bi si wa bruchire wo Ghana how not to say fabra sure kwabra suruje ina sedua ya ina ba isi wa shade na ya ina fence huh Colonia Balos. Okay. Asemo dia sembeba Colonia Balos. Yate. Eti nana ya bi se men kan cho bra na omwo. E ho atechempo yare na e disrawa na hoto. Agona saman na ya bi ewo. Obafuka Dr. Mensa Keo na so free konongo anu asiju so ko agona saman. Nana ya bi se wa bruchia. WhatsApp number ni 0557 667 510 0557 667 510 anasa wagana wa bruche no e WhatsApp wo be kasa eguso mentwere na nkoka brofu bi atwere kasagusu keke na nampacho e frema semesi kasa frema me hawni na wa ono so be ne saade asendo ukotwere ana akoye bi oba be kan wa be furu abekenkan na obetima frɛ de 0243 134535 0243 134535 na ya bi asio kwabra suruje atwetwe nkomo ye beje so asi da ma fast on Facebook a bi ayamo ale na Colonia Balos there Colonia Balos sidua ina sidua agozi sidua na kan kwam pele swada kwam ya pele odi e to kwam pele oswada e cha no be kasa kwam mame Papa pfd no na kwame ne nsem o kanti bibia pepepe mame o si bibia na kwam bibia kolem me fa choyo me se me pa yale sentiment atoro me chese bibia pepepe me fa choyo what dem petam chire na se set se atoro ni mana nya atoro yare bia ni babia me yale sa nu nti na ma me ba yare na o yare no me ya mu huru so ti se na ensu ayiri na ne maame ni di nkommo ka nyina mu twa mo ho adapa na maame ni timi bie wa no ka kire so wo di enso o se mi nwale na megwale a aji se na otwe kwasida na megwale na se me chewoche na mo a menchi na mo nsu no na me di gwale nti me ho bom na o de wo ya betutwu me sen ama me me twa sufu a me Ewiase FM. Ewiase Mu Nsem abeje gansa kakra no mo. Soko ban pa mikrofon na me beje nsa kakra no mo. Kumwawu bodum ase ya modwe. Ya bra beje nsa kakra twase nyu ebu dade afen ya bra wo. 104.5 FM. Mame. Wasu wo dey? Wasi me twa sufu a me na wunyi me to dross ye ba ko sa me ni nwale na wuyi ampasa wuyi sa me ni nwale da won jire Ewiase Mu abeje gansa kakra no mo. Soko ban pa mikrofon na me beje nsa kakra no mo. Kumwawu bodum ase ya modwe. Ya bra beje nsa kakra twase nyu ebu dade afen ya bra wo. 104.5 FM. Come. Ulu nsesu. Ema ngangwa mame debio. agazi ana ozre. Minim so minim debio debia choka sabi ayinyi no. Wa dia toto wo. Mame kana kre. Asedia. Ana asre. Se enyi no bia woda odi ni de. Asedia yi. Ana asre. Sasa na osi kan osi bisam question ne. Debi na meboa. De na mame no hu nsa wade no so afu. Wasi nyi na fu. Enya me no so ne gwale bom. Wasi afu. Yo mi efu ami. Na yuyi. Me fa choyo. Uyi na bosum say na bosum abie na na bosum. We do ntimi trasi say bosum abie. Say na otwe. Ebu na say na otwe me nu kra obetimi ayi. Da won jire Ewiase Mu abeje gansa kakra no mo. Soko ban pa mikrofon na me beje nsa kakra no mo. Kumwawu bodum ase ya modwe. Ya bra beje nsa kakra twase nyu ebu dade afen ya bra wo. 104.5 FM. Come. Eba me na se mo kana hanu odin o. Because dey na sabiu. Obi anya oni ne dware. Nya oni ne da. Nya adamfo no. Eya dan otu se sabu ade no so afuku ha. Ana oba bi ne bo na mane.
Debbie me bad or Cobona Manese. Obakadu won't mean. You know, I said, Quam Quilly, the camera cotejo. No, nobody come at all. You guys are Quam Quilly. Quam Quilly. Quam Quilly from my own son. Because, oh, mammy. I don't know, my America and come here serious. Send me some now. Send me no. There be new some of America serious. Ma'am, me a man who met say I'm pampa saying you why. What you say? So you are the other. Boko, Bibia Boko. Who said that? Me who you need be that. Come on, who mean be the jay. Just as I would be about said, who could tell him much you, who cannot say Pia, who may be added in none. Oh, Miss Row, say me or swell, and you baby, it's too much. We are no Jack a Kraus. Mina Chapo, please stop, I'm driving. Why? Please stop, I'm driving. Who don't Jack a Kraus? Why? A form on the other form of Cobo. No one's got to bleed, what? Mammy, on the more serious note, chair, I'll be sure drive with Jai, do I some now, yeah, can. Eh. Kwame apele asema wo kan to ade ede no bitum ko to nsum na kwa akwaje obi bat ma me so fa babu anya ade Kwame on se wiase no yese de opese obi nyama no so yema obi ogene papa ma obi a papa ba so ogene bone ma obi a bone ba so wo kwa akodane de agu obi so onso no so akodane agu so ada na akwa akodane ne breko na meken wo kwese se okodane na wo kwa dane e de agu no so ana ono sko hu na kire ana ise akwa ye osa no but kwa me dwene hu mienu ye ma me two things asema wo kan ida say no kure ana say but so oni kwa nyina yamuru so dia serious on na ka kwa me so otu mi yamuru su mi nti say woni obo wa na brother wa ja she su ni to de ma me ja unim so ya nkura bremkro unim to do tutu su Onim so do sama san yale na afi ba ko ni o yare na yare anya yale da so onti no mu se me ba anu ma menya tu free fa na ba video krochwa wa hefa e wo suma chi sanya no kwale anka me ha me na utie program no ya utie program ni bo me ba wa hanum o ba da ti fa yo me say sky ekra da ma say sky twembe o hebe na de kono o say o hebe na de kono kwado hu mu hene ati me say sky crab brother ma say sky 100 million ti say na wo ya juma be me ale a me nia ma tonton me hu nia wo ya de ade juma be na wo ya afuma aduma na wo boka 100 million sa me baba ma no so ono wo de na da bosum na sibi nti ono boka ni kunu ne papa boka kwa me de ade no mo kan two things ida say ma me na pampa say de wo kan ye real and now say me da me hu ni say e bia bia na o yare e bia yes. Oh, me yale ameka eno krada me yare na kan won ti ati me so da na me ma me enu na ewu se ono so de nkwala na me makodan duabo na gu ma me so na de che no ma na wu mofra na da afi ade che nkwala na wu ampa dabi eso mo oba ko de me ne na wa ha ono so de mo wuro so o yale hu na akwala na ni mu nyina ayewe kwa me de ye ntwen so pa wo chena yentra ni nya pa me apele am polisi oda ye nya kwa me apele wi a so then you be ba bia no kure na nkasa onu se o because me de me ya so wo kan ma ye ma me ne ke kan because anti se sekan a e ma me enu ntokwa se bi oba bitumi ka kire o se bi o wo ka kire se wono on de no ho guarantee da bi wo so wono guarantee o de no ma mema nye sa na kan that means ka so tutu ni obo ahyawo ana wo so ono to kacha o se wo susu ade no so afu mi mwale na otwe na mi gwale wo sa de fish mu nsu ni dare yo medici na mu nsu ni gwale china mu nsu a wo di gware no eno na manwi ni fu sa no eno a agozi eno ana mi de duabo na o ma bode kwa me hu ba bi a mu duabo na nkasa kokosie kwa mpele ni nyano a ga so kwa me apele nwi kwa mpele so kwa me pele na mi admo cho so bakasa kwa mpele no because ya ma mi watu osisi a mi hu ade pote kwa me pele hu na mane wo no ba dwene mu na hu ni se wo fo so 8581 8582 83583 83584 Professor the graph for that you focus no no jai adai oh so we say me ya fun me se na ya fun bi kataso no wa bro wa fu
Aburofu asanka be bubo. Aburofu ni so yiso. Aburofu anka be bo. Onya mfie sei. Kata so. Oso aburofu anka be bo. Kwa di agroma ma be yi ne ma kire. Okay. Ube yi ne ma kire. Na me yi no mo kan. Hello. Hello, hey. Asa udi na aka safre. Baba tara bu amayo. Yo, bacha etio. Yo, we mame mu ano mame. Bwana. Eno enyi nche kwesi agwafo. Ya kasa ni ho be yi so ache. Uyi ache kwesi gwafo. E o studio ha. Onno ka. Enti uyi ache no. Hey, eno ase dua. Tell kwa mgbola ya osa no. Ebe de no mi kasa oba bi afu. Come catch no mi ya mi no. Studio oba yi ache no. Oba yi nyi. Enye opeja kakra to kra yo fo mo. Hello. Bacha odi na aka safre he. Ata Sofia Samai. Mi bacha etio. Mame no me say bi abono e no kre. Mi tienti nsem na e no kre. Nti mo ano na o ahu. Mate. Na se bo fa se fale raboatima wa sira bibi ya no. Om se kwesi boafu jai na wo ye akuan jai. E bi se o mo drive. No. Hello. 83581 83582 83583 83584. Hello. Pacha udi na o kasa fre he. Akwesi mi shama ne so na oni ofompa. Pacha me kasa fi asante bakwai. Asante bakwai. Ai pacha mamina tuma wakano misra mu munhim na mu wano wai. Yo. Yeah, that's it. Producer saying for the church on after your House of Fire and Anointing Ministry International. I want to say soon more. Hello. Dagon. Jatani ni. Be pacha on se ba me no se bi onye akani asante ni on. Aye. De mo ye no afa mo go ne ho kakra bi sei. Ono so asemo de aba no. Eye na ni brisem. Na just say I go ho. Da bi un se kwamkwele osu firi kwasi bu afo so kan. Na kwamkwele no wabodi ni be 1000 and I want it. Se edi ni de wabo na onya kani. Dabi nya kani asemu. Nipa le fa kwamkwele. On se kwamkwele no mo wabo ne several times. And also I can be 1000. Ti kono ofisu no obodin no. And also so mabosa. And no just say didn't move na. O say. And no just say didn't move. Na mu ye di asa mu di ni won fe okaka sa na mimi hu no. And I wadwene. Okay, mate. I wadwene. You te do won. You know fe o say and so ba ngen jina sem kra. Asem here. Right. The me 30 mu ba na ne di asa ma me no. Ani brisem no dia ana ne twi no so nya papa no. Ye pusu amani afa kwa nkwele si wada. Obekasa kira. Be tie kwa nkwele. Why? So akabi. Mate. What's the deal there? Mate da gon he mate. What's the deal there? Obo kwa nkwele what's the there? Mate, on Oka kololia balance want. Mate. Ana want. Me say mate da gon. Oka ni say. Be tie kwa nkwele. Why? Oka ni say. Edi o say the oka kololia balance. Okay. No, that's enu na o say. Who said that? No, because it's easy. Mr. Kwankwele no say ogusu twa tro say wan fa tumpa na hye nsu o de hye. What here? Edi de jana obo amade a che Kwankwele. What you say? E da say. Producer, see for you nsi o. Enti no aboche. Se tebia Kwankwele push off ma oso obeka sachina. Na sa me de wada. What? Tinya aboche. Se ambase duabo a nya de be transit duabo nku. And next time be say sia. Okwa kontani duan tran ba bi din. Bebe mama ni ama. Koda ne gu no su ya kodi nkomo nso ate ono so koda ne gu so oni kwa nkwele wo se afia wo ohun dia se ho ti abotre wate yenti hwe e ma no mamu why okay Yemuru House of Fire and odi for kodi nkomo Mount Carmel na Odivo Elijah command German ifrishu baye onu na ejati asianam man so dine kosro enfiem pempemachi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadi Mampontin School Junction Hope Odivo Elijah opoku timi frɛ o German ifrishu na abeta wo hawo enu amane hunumu a na ahye no se adwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu sɛ de tie bia Odivo Elijah tenene nsa na ayedin
Hey, onipa beni. Elijah bebo ro brabom. Ufie, wadwumam, waworiyemu. Aka ahintasema kyerɛw ama ho adwiriw. Elijah bema ho so. Shia no 1-on-1. Our House of Fire and Anointing Ministry International. Ebnada ani fiada mpaebɔ. Anapa nankron kosi awia no mienu. Ya wada counseling. Kwesi de bia so ye som kɛseɛ. Anapa nɔnwɔtwe kosi dubako. Ɛne odinfo Elijah Opoku ani nkomo. Ɛwɔ 055 00 733-95 and now 0240-967757. That's why to your House of Fire and Anointing Ministry International. Yeni Odifo Penny Elijah Akomani Ja Man Kamel Veshe Bala Bosum Kessie Ebe Dinkomo. Anunsi Sunsumu Asema. You was not to be here. Tomika, Neko Facebook. Look at Facebook at Insha 104.5 FM. Achamo Facebook no, Maunse Asoi them ho, Hrusupa. Odifo Kra microphone. Odi Asanya Asam Kuta, or baby no bubua. What's your nantie? Esem ehu. Odifo Elijah, opoku mi mu akoba. They go mejo so. Odifo na mpom ti say. Yesu adom me ho ye pa. Ida obo ade na se. Yemfa empabo mu odin enhyase. Ye bom pae. Onyame hon konkron enenso ye da wase. Ye da wase anesew ne fataw. Ebre mu na erade. Wonko anso ye di asem a tumi eni ahoɔden wɔ mu brɛ wo ma yɛmpa ebo nyinaa ne sɛ deɛ wɔyare deɛ wɔda amane mu dwumadie nkɔ na wie no wɔasie na asomdwie mu yɛnim sɛ wɔbɛyɛ ne saa wɔ Yesu dim ne yɛbɔ mpae amen amen Odifo Elijah Opoku emu akwaba de go mejo so yo ɛnɛ wotra sɛ ɛyɛ counseling yɛsɛ wo ne Elijah 1-on-1 etia manfo a de onse nyina ba ona ase asem enseme na oti ya na ano odin na wankasa eyo de go me dase de bia me ba betena no ma de meka ne se susu mu nsem no de ehu na eba no honam fam a ya na efo be so ko no susu mu a ogifo ne hwan aha ogifo ne hwan na asem a mete ya me hu dwiri me na ya me nwanwa eya brantie bi a ose odai na da yesum no hu se na tena kam a chese omde ne ko ba bi ose wa hu ba bi kro omde ne ko ndu hu se obi disika ewo ka anim ya ono nso so hu se nipa ne je ne nsem 10 Ghana cedi na ade chie no ose na ne mpaso no 10 cedi mienu eda ne bed so efiri onom de ko ne sika sem ne bibia ye basa ede ba bepem sa abre ntutu anamo eba se nyame be fa ye so na ye nam nyame ahoden so aboa no maami bi so de wono so ne kunu bae na de gon wo ma sem no de na areho papa pani a obeburu be 70 years na gon wo se oda ne de wondimi na ohu wowo ohu nkraman chese niemo ohu no wanani so no ko be se afini ondimi na nyame na meso ma ene wanya ne fa hodie ndina nsem a yete ye kakra bi no pa hontuma no kakra medase e ka se bi here on number nti drop numbers na na fa yenko enasem no so medase me Odifo Elijah me numbers no a me de ye adwumani ni 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96
77 57 0240 96 77 57 Odi for Elijah Fadi School Junction. Enamewo. Medase, Odi for Medase. Ena Mwakaba. Yes, sir. Na mentunko ya manuzo kawai. No be antunka. To mechanical Facebook Aisha 104.5 FM. Kuti de mo fasi obeka ene nyina mfantu ya hofo. Ya fro say. Me ba che fam na nama. Na nama di mfie say. Ba che mo 32 years. Mfie aduasa mienu. Wo ba? Me ba chan. How worry. Me pa che ma warin so afru. Yo, ajo be na ye. Me ba che me ton pa no. Yo. There you could be a house of fire and anointing ministry international. Odifo Elijah Bogunase. Me ba che me go baba ma ho. Of 15 years. Na sem go be 1 year afini. Whatever sorry bia. Odu ko be odun sala ko tu o ka tell me say na we do so bia ran be ba me hihye no. Di mama hihye ka me fa nya senti na sem be ka kire me. Na me no call drugstore e ko paper ndo ble no. Ti say na me no call to hospital na mo ka we. Na me no call to hospital ko pedro ba me call na me ko chichi me doctor. Na mo do ko lab na da do no pedro ma no. To ye na ko fun kakra. To ma le saba biu. Ti be 2 months ni busumi ni. To be do so be boka so ka chese ma me sunda ye no bi ni ma beda. To so bia no haide ase to di kire me ma me hu. Ti dey na se o yes am do bo Mrs. Tamanie. Mrs. Defense Suggest. Ti bona manie no. E ka chese na ma me kan se visa. Ade se la ko fia ka kire me. Na mji ho mentiase no si na mbusa say ta be ma oda sole a e just say di biara ne ho we dey. Essay, he said, "Why do you say be at me and messes?" And what there be. Necessarily meant to Hanamo, into a car, no, me hear that me tea, Miss Matty. Into my woman, or catch me say, till I say, what me say, ma. But that's soon then I say, Mrs. Sama, me, be. I'm with you and assume, no, do me say near the end and no home. So that's all I none who I say, no, the chairman, to the chairman, see there be. We part I see the immune to see, Mama say no. Nam dear, the new way, me fetch my buyer, James might make. But my bar, madam, and say, HFM. To me, your whole my tears of a program or FM some dealing number to me number no. The yawa down with flare no. I mean, do come to me, come on, can't be anxious, I'm going to say, Aja, I don't remember some about home now, one number if I no tell maybe I would in the fair and coy. To call Yana, we am dim banner corner, main program no, me must be seen. I know what I say, mamma. Te obompire na so obompire na obodi na nama wane fe na nama ohanti mimi to one na ma bi bi sori ye te ma bi sori ye no ana mi to na ma be man kan se ma se fe na nama sori ye te ha mi sori te ana ka se wane fe na nama tuntum am peja me sa no te promise fe wo fa mi te pachane na wa mi go to owo do to nsuo bi o ko du fana mo ko do ya ma no se kakra Ibacha. Nem ka se ane. Na ye kodu. Ya we de wotu nso bi. O Africa Coast. Ibacha. Wudim sa asem we. Ibacha ma me ka kire me. Africa Coast kro bai. Akakru. Akakrum. Ibacha. Okay, you do nso bi. Ibacha ane. Obonso di kire o. Ibacha ane. Odifo bo kire o. Ibacha ane. So odifo ni krom ho. Na I don't know who. So me kwa me mo apa. Fisa obo. Eso be na do to no. Na na tuntum. Okay. To swear. Tori obo ta di no na me won pa fi se bia me na ni nkomoda am ko minimum ni da am ko du bo ta di no ko ma ni je yam shew ma ni se on ko no da no bia ni nkomo na da otu na si wo no otu boda na ma tuntum no se kai me du dia ha e fa yampa je usu kan no mo to so to bo ta di no na me ye de to bo mpai ma me not a promise of a wafa. Yes, although Obana call you now, they copy him. They copy him. I say, Mr. 14 be as a prono. And to us, talk as a promise of a Miss Pachani. I'm told dear near and talk. Must Koyi, no Miss Pachani. Talk a yana. I don't have said, got nothing to what nothing. I don't know for moon. Got nothing. And no, I say, upon me, Kuhuno. Nada, me 200 coy, no chama quenching. Semenya timbande crown pudi o mame oi sem finding na
Miluka ye no. No me o chema kwa sisi melifanye. Na me ye nti nyame adom ban problem de. Eko besinde. Ban sunda eko anka asema be sunda ye. Bebe mbema mshishime. Anase me sunda na mho asene edede. Yesu me dwa me nyama meton. Eko ye. Etoma ade na promesa face so. Nya akọ. Osi metna han me dance me di ho dance kakra. I should read me there to feel like a number so. Oh, they are Jimmy me bar. Me for sassy that soon. I see me 200 money. Into your for larger can brand me didn't come say an out in Cano. Said that you be so how old Tino, Sana so tea. Namitaka say, Namitaka say, Okoha, Uncle you free. Uno be ending come crowd. There's one what you board now, you must board it to us here. Now you must show. What's other be true? Okay. Now also there who's really that. Nsend de mesunda ye e ma misa nya mesunda bi na obi ma beda enti dai mu no na meso hu che ma me se ma se na aye mesunda na obi ma beda enti esa ma me dai ka che on pa kon se tuntum be ma tuntum tenti dai no pa ko ti ma me ka che pa ko se esa na wa nya de musuo wa nya de enti dai no ma me ma ni cha odwan ni ne modi ye ho ma me de te hon me koya te o ma na saba te ma be man de okodba me wo no te to me da hon me se na ko be oni pa ko yi nanim sem ban papa no be numa be da o da yim te esanti hon mam na fa nya asem se be to bitis sa be tin nda ko pa da mam ko ta la jan be sin le me nya sa problem nya de ma me de o tun zuo no o se o wo onye me na papa o tum ko divo ano no papa no chadoka. Okay. Papa Mitio kaza. Papa no chadoka. O Cote d'Ivoire. Te ko hu no. Ana jani sebe mu. Ti sebe mu no. Ana ka tin papa say. Te be ro nyanwo we. Te ko say yin say no. Te o say yin say da yemu. En ba ko yi kire ni say. So say yin say dia o meku no. Pachani. To meku no ti ma me wa fa say no. The woman. Now I'm so the eye of me, Yaliano, the call baby. And I'm going to send Sunday in mammy. Sunday even tea. This I or tomb bedding or two in soon, 18 to me. To my Yama Alissa. The only so to me so. Be seen day. Tell dinner or miss. No, I saw dinner. No, no, what he got so. Okay. It's so good for larger honor. Yakupon so. Jimmy, Jimmy, remember. Now I was me. I don't know when you have to tell me. It's a mania jabrus. So, mania jido, I am a man. Also, make us say no be fear because if you come and go, any castle. Also, go be. A house of fire and anointing ministry international. Now go. The more yale bidamoso. I will maybe be on coso. Mutina fiance muwa. Moana maye. Timutu Hanamo. Enko a tafo a father man pointing. Mutu Hanamo pa no ya deal with Elijah. Do I yam mamma my Gina di papa. This will do for on Tetanipa or Yojo Bia or for Mobia. There's no so to be a soon. Oh, now come in who no crampo. I'll buy yam and who and name say. On Impona was a Elijah. Oh, to be a soon. Oba be a channel. Oba. Yameno, Mr. Ono Commandi Ja, man come and Bessie Bala was some Cassiano. What do you feel like? I don't know. I said, also, the answer. Oh, do I dance? Sir, and a tear. Never saw my castle or Messom Baku be a view. What a home. I don't know. That's Ramete. Okay, for yeah, man, person make us a brave. Person make us a brave. Answer and chilling come for the home. Children throw or different larger or different penny, you know. As a minimum dear with me. Young fan of us into Jana for young copper tuner so. They're gone. Oliver. A radin show be boyabo a fiatuntum and ya horn. A fiatuntum and so the ding. I'll do for whom and ya horn be uncle Abricosta. What do you find us right? There goes one more can say, make no yana a yam mama. His son said, near maybe says, here. Let me be saying to me soon ever did me ye see. Nesen Tijame number, my numbers in here. A 055 055 00 00 733 733 95 95 055 055 00 00 733 733 95 95
055 055 00 733 95 and I say 0240 0240 96 77 57 0240 96 77 57 0240 96 77 57 Odifo Elijah Opoku. Okay. Fabi School Junction and I'm a woman ponting kwaso. You, Odifo me da sipi yanko party no so no mo kwaba. Yeah, ja papa. Now what to say? Erade adom me ho. Isa busafo nyina ho ye. Nyame adom. That's right. Eba sha wodi. Your friend me Mama Mercy. Mama Mercy. What did you say? We were 58. 58. Eba sha krom ne he. Me firi Kumau. Fi. I must not produce mommy. Me my 9. I must remember saying. Mammy, you know, Yo. I must not do for Elijah Bokunka, Okopia Nase. Yet you. Odifo de me tenen ka afimu ani. Na normal bebre na de me call. Na we de na no be ya busumi ya me wo diabetes. And diabetes no minya 8 years ni. 8 good years. Yeah. Okay. Enti efiada no pe me sorry. Na me ho ya me basa. Am say me ya double enko. Na me ho ya mba me so efiada solid de me fa ni agro kra. Na me se me ko. Na nka wasa me call hospital me se me nko. Na me tu ana ma ko ye. Timi to na mo ekọ asọrị no enti papa enna mu ye tumi dwuma saa ehwa na o se nyame kasa kire me se wo ma ye wo diabetes no wo mo nsole emla ni mu ha ene me ne first person ne ene mi ko gina ho se kenken ne mi gina ho na me se papa maba ene o se mu ma mi nsuo ne e ko fa nsuo such as me ensa baaye ene nipa be gina ho de ye bo otwe humi bebre o chema obia no mu ko gina ho ne ko gina ho ti e ko gina ho no no mu pegya nkosoro e ho ana e pegya ko osoro ti e pegya ko osoro no no o sani mpa ye Elijah bompa ye e da no de oja ne be ba e na nya agro Elijah oja mra me say o bompa ye guso ni so saa o se afedi obi anom ne de ejana bam eno ane me ka me de anu na me num ye num ni nyina fe me nu wie o se wow pe ko teste ene me dimri ka se ba da me go wura dwa ye ho me so tambia me jonso a me ka hwe na no pa no me ba ba sole no na me ho ya mbasa no me jonso ye no na me ka hwe na sugar enchini asichire ewom na sugar wom enti na me kwa so na me ho ya mbasa na me enti papa e ma ya yes ade no afi de me kwadwo so baaye no awurade sugar na ira yeah chese mi hunu ni amenka afi me woka se ya nko test ya me ko test baaye afi de sugar to sefa Johnson adane enkyere nko a ejana hye no ato sene na ade achen ya no me wa afidie ni bi wo ho na me de test ya me so ekosoro a ebi a 9 8 10 na me test hwe sa ade achen memle da na me test hwe no na me da 5.9 ato sene ehwa na me gina ehwa enne kura enne masa test enkyere nko a me hu na mo aya me yo eda me ntimi no me hu ye me hojo ye say jai transmogrify and disqualify no medi nkunim gosh Ewurade enam prophet odifo so ama Ewurade asame yale ama se sugar no efiri me moja mu eye wo
Chasa bi ase entu ase ese so no chasa papa we de edu stage bi ehu a ade papa we de chasa me kasa me ka no ho asem a ene ye nkone ene ye nko ye beda ma de ache chasa nyame di ni ye adwuma papa ese so na bompa egusu a ojade be shame no no me ye no sa kogu ye mu a ena a transmogrified sugar no na ko fa mi widie mi ba bia na kire se bibia ye no doctor he no ma so mo ko doctor bi do check it wo kwa check it he no ma me de mi wa fidie so ko ka cho se we enti mfi moja mu we say ye mo aduro ma so fa no as a pressure and da bia efiri wan so me num aduro se me num aduro mi nro neguo me ba kro mi yanka me sesa be kire o o de be chemi me de ba kire o me de ba cha say ka so be chemi me de ba kire o so mi nro ni meja no enti me ho se sugar no eni me su bi me ho den e de ma mo kan sa wate na sa na me aju ai YouTube, Maranatha. Wa wonam kakra ya. Orifo ya be no aso aka be se no mi pede. Aka se mi ri yako. Aka se mi no yako. Jateli mi ampa. Oye se aho. Na o se bit me ka se na difo bia ni wiase difo asofri nyina se but so we dey go so house of fire. E cho se difo bi da so ho. Bi da so ho a nyankopon do mo ye adwuma difo. Say na aka na fe ya chi kwan na drop numbers na fe ya sorry so. They go me that say the American tia one say wo problem now the problem net chini enko te say ma media ya okay but modern it one amobra 8 years was here there na dan so 8 bad years 8 years 8 bad years net say onye 50 years and ade ne bae mo odiwa but enenya me age no na me de me katre Enshira FM etiefuo nyina se utie me na wa ma wa ye ho eda ya wada sene so me se da be ya wada Thursday ya wada ya wada we ye di animu yi metena se na ma ye counseling nkasa ho 1-on-1 Elijah 1-on-1 bra ne ye ntena se na u problem no beka na ye musa awrade se de be na ye be ya ma wo a u problem no ebe free wo so ne se anti u bebusa se odifo Elijah na kira kwan we de go nim se mro afo de bebrebe o mu ntimi mfa number no enti u kire we kira kwan ni yi a no watotom no waba isan se obi wonum kra afon kro ni bi enti be kira kwan no eye mamponten kwan so hye ne nso Mamponti no du kajetia ubenya ka na emu fa ka na ye mamponti ka na nye mamponti na akọ na emu besi fade school junction school bi o ye friend okay academy usi wo ha pe busa se me podi for Elijah ana odi for Elijah na nkola no omu wei
obi a bekyerɛ wo na watu anama aba wodi free okay academy kɔ ya asɔre fie onom emu nwa gise wo na open na abɛkɛ wa agyen sɛ mpɛsɛ mfa ka na emum me numbers ne nso nie frɛ me sɛsie na de how de kyerɛ wa agyen me nkyerɛ o me kyerɛ akwan ne bra ɛyɛ 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 where Odifo Elijah Opoku Fade School Junction na me wo hyene so brono ne ye hene e Fade School Junction me ka me number ndi atwa to na ma sorry isan se bre na ye bre e 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 they go and cry for the top frame me pa the Americans all one cry now share your Facebook and I say YouTuber but more than say ya wada obeba now ba ye be share one tem am when ya bre akọ medasi onyankopon no me omo an won kan ho Ekodai, Otafo Monsamba so amfa 77 enkonachi na Otafo Monsamba on pay ye on pay enkoso na no sa fon frɛ no asama no muntunofo Middle gong yakra munyina